Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kyrteng keseng NPP na nong thamai constituency wa Pyniaid sing sim ulaba Smai de Ktien Khasi hakapor bulit Thep Kyrteng kum Kyrteng jang ke NPP kumbolong hakini gisngi ki bladam layo I bagi Kyrteng ki Thep Kyrteng ulaba Smai de Ktien pareng kat kum jing pun kre jang ketran election henry kini ke sin ke beningkong hakini ke jing Thep Kyrteng ke minta bu Kyrteng un ba Smai de Ktien Khasi Now wa Pyniaid sing sim hadir melaksajit kum kandidat jong ke parti NPP na khadriu nong thamai constituency Shaka district council nga Smai Kyrteng jong play ba ngan buat iki kendon renti kat kum ke constitution jong kali India bat ki an ladon haka namenta buat renti penek pensat hakari India ko wish Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ke jubab haswa bapin lek ban Thep ya ka vote jongpi ha ka arpuai tarik urempang arajar arpsa. Baik ya ka program markman bat ki Kyrteng